guys, welcome back. Itu Angjangyang laga updates amyange kurigena ha nisa. Especially mohan charity or kiba donation drive ekta jaishi gule do. It should be very much transparency. Itu paisa la kese hoishi gule sob manu itu kido importance ekta de phal ba janiyo garne. Itu garne viewers kan, moila family members kan. First amnihan kiman manu donate kuri ase amyange thanks di ase. Itu laga everything amyange details koi diyo garne IFSC goina itu janai di ase. Iti ata kun motat kuna asi moi agida highlights kura nisna church la construction iti ata han buhi ulibi jaga na thakina prosum din amni angi dikhai dia nisna bahar di church service pura chuli jaga ne nya thaka do neighboring village kan chama gure gina nichu ke ki ase itu cheese bamboo hobi khuri hobi edo alak kinega do public kan sacrifice kure gina mahal laga Angjangyang Baptist church to rebuild kurule some few days karne ki takhan service loi thakibo etu karne beshi sacrifice kora do mahan dikhile pari ase and mahan ida president logote kotha kora nisna sob jaga de individually takhan things siule na pare holibi amni la family members kan amni laga platform rabi sob neighboring near and dear manu khan alak charges kan kot jaga bra nichu personal motat kurlebe ahi ase at the same time charges kan beshi manu tahan bi tahan la motat ekta moram ekta itu church chuli ja jaga de pongja man khopor honi ase and eta kam process te jai ase ki neighboring village kan mili kena kacha bra holibi tahan bonaule shuru kuro try krabi mahan amnian opore updates di ase aro villagers la behalf te amnian sob ke thanks diule kwa amnian gibi itu thanks di ase aro eta kam kina kuri jawle ase itu han karne bi inia kam gora dambe taradari kiba hoden me jogam sogam pai kena nohile kiba ekta incident aro bia busti ke enia olai sigule aro bishi mon duk ekta hole ase itu karne man sob manu itu video ke kima manu sai ase man bi tai khan laga victim itu villagers khan karne prayer bra aro neighboring kan kon jama korna kam kuri ase tati jabo karne aha jwa journey te thaka friends mahan laga pastors kan hobi charges kan hobi tan sob karne bi mahan prayer de remember kuri thakibo de koina viewers kan opor janai di ase acha etia updates kili to one after another inega updates jai ase gole do kitia donation drive hoishi gole it should be transparent with the family members eta poisa keman ahe ase huge amount ahe na ase itu to amni khan dia laga ase itu kane dia manu ke thanks kobole noile itu updates to etia ban na karo karni do day by day dibule ekta olai jai ase itu kane amni ange updates di ase ki prosum din almost 1 lakh since ta aishi kuna jogali la updates te ami anki konista inga koi raise ita do more than 2 lakhs 2,20,000 plus poisa ahalaga khobor tahan exact 2,21,000 kiman ase ine ahalaga moge pura itu transparency kuri disi de goina account holder duda tai kan la side public khopor loi gina itu koi di ase itia ta keman manubra amni kan donate kurise amni kan donate kura do hawa de na jabo itu ko jaga de church construct kuri ase mohan mili gina korule jaga ekta karne hole ase itu karne itia notun manu kan side agisi gole video spread kuri gina mohan la morom ekta share kuri gina itu rebuild kura church construction de mohan ekta eki team ekta hoi gina inia duk pado halka karne banai dibule do mohan hat aishi gole amni ala support pa amni ala prayer by to hoi jabo very soon timing schedule ekta banai gina everything mohan details lobo loi gina itu ke kiman aina ase poisa aro kiman tahan je handover kuri ase family khan osode itu updates pidi na aibo itu ekla noi gina eta kam de kina process chai ase itu sob to amni ala opode highlight kuri thakibo hoina viewers kan opor janai di ase thank you so much for watching may god bless you all or updates ke rukhi thakibo karne subscribe kurulu na paulu de koina amni anke request kora bi janai di ase Game bukiya today.
jadi pem logo lung lale po mayo logo so pelame po mayo lung logo ngado yek pelame yek ko tak pelame takku itu sudah